Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami wathola ezansi lwandlu Jesu wami libandla wathola ezansi lwandlu Jesu wami libandla wayefuna amadoda eloba inhlanzi wayefika amadoda eloba inhlanzi wathi mawaphosi mina tangasekunele baba wathi mawaphosi mina tangasekunene ayetela ubusuku bonke eloba inhlanzi ayetela ubusuku nemini eloba inhlanzi engafumani nayo ibenye ubusuku nemini baba engafumani nayo ubusuku nemini baba wathi mawaphosi minatha wathi mawaphosi minatha sabuye ezinye zibambelele kwezinye inhlanzi sabuye ezinye zibambelele kwezinye inhlanzi Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami Andiphinde ndibuye bathandi benkosi endiyikhonzayo ngicela sidibaneni sibe banye ibandla likaJesu wethu linye jikelele world izwe lonke ndiyanicela ke bathandi benkosi endiyikhonzayo into basibuye sikhonzeni uYesu ayekuba maninzi lamabandla amephezu kwalo mhlaba ngoba kaloku umuntu esimdumisayo apha nguYesu fanele libe linye ibandla likaYesu ndisatsho nangondithi malibe linye bazalwane bam malibe linye ibandla likaYesu malibe linye ibandla likaJesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami linye ibandla lika Jesu wami linye ibandla lika Jesu wami jikelele izwe lonke linye baba jikelele izwe lonke linye baba Jesu wami linye ibandla lika Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami alibelinye ibandla lika Jesu wami linye ibandla lika Jesu wami linye ibandla lika Jesu wami lithi waye waphuma kuYesu bazalwane bami ephuma apho wayezalelwe khona kwelaseRoma waphuma ebhekise ezantsi bazalwane bami elwandle apho wafika khona amadoda emile loba inhlanzi imini nobusuku uthi ke xa efika kula madoda wabuza uba lingakanani ixesha madoda lime phezu kwalo mfula niloba athi la madoda bubusuku nemini wathi thathani iminatha yenu nibe nako ukuyiphosa ngasekunene ngabe uyifishi zibambelele kwezinye wathi zali ndiyonenza abalobi babantu asihambe Yesu